Amalunga amabili awedale lephalamende eGwanda kunye labanye abathathu sebehluthuna okungekho emthethweni ipulazi le-Atherstone Ranch lomhlophe oyakwelaphisa ingane yakhe phetsheya. Izakhamizi ezahlaliswa kutsha epulazini le-Atherstone ezedlula ikhulu zithi zilokudana okukhulu ngesenzo samalunga edale kulumango abathi uMaluleki Nkomo lo-Andrew Langa ngokufuna ukubathathela inhlelo ezisepulazini abaphila ngazo ezokulima bethelezela bethi kulihlazo asebekwenza. Umnini wepulazi le-Atherstone umnumzana Darren Mohan ubikwa wayetshiye uyise ngesikhathi esiyakwelaphisa umntanakhe emazweni ukuba asale ekhangele ipulazi ngemva kwalokho wasebhubha watshiya izisebenzi ziqhubeka ngomsebenzi zikhokhelwa ngumnumzana Rogers Clinton osebotshiswe nguNkomo ethi usethumbe ipulazi. UDarren ubikwa engomunye wabamhlophe ababhadalwa nguhulumende bahlalisa kutsha abantu wahlawulwa lempahla yakhe lapho okwahlaliswa kutsha abantu laye watshiyelwa indawo yokulima ethelezela kunye lokufuya inkomo njalo esebenzelana labahlaliswa kutsha osekubangele ukuba uNkomo loLanga bangazwani labo ngoba sebebaphazamisa. Umnumzana Norman Dlamini owahlaliswa kutsha njalo oyisisebenzi sikaDarren uthi uNkomo useke wamtshaya njalo wagqekeza lendlu ahlala kiyo ethi udaba lolu seluphanyeke emthethweni. Wengeze ethi yebo uNkomo babonke kubandla elibusayo kodwa indlela abaphatha ngayo uZulu ayilunganga. Okwakuqala mina ngililunga leZANU-PF ndawonye loMaluleki Nkomo, kodwa ngilento engihlukuluzayo engabe senziwa nguye uMaluleki Nkomo ngoba usekhanya engumuntu ozimela yena yedwa engasameli abantu. Lokho kuveza ngokuzama ukuthatha iplazi eliyilo eliyi-beneficiary yabantu njalo elikhangela ukuthi abantu babile njengo ukuthi bengenza irrigation kulo. Njalo kwakhathesi esikunanzelelayo yefarm sokuxoxwa ufarm manager kaDarren ukuthi endaweni yakhe sokuhlala uShila Nazombe uMajistrate eGwanda, lami nginje ungumuntu ongichayileyo mayelana ngalolo daba. Lendlini ekade ngihlala khona uthethe impahla zami zonke ipersonal impahla wazenza ezakhe. Watsho ukuthi ukuthi kalanto angayenziwa noma ngubani ngoba yena ulilunga ledale leParliament ulawo amandla ukuthi enze njalo. Esengubona mina kuyinto yokuthi uMaluleki kathathanga isifungo kumongameli welizwe eseqiniso sokuthi uzaseva umphakathi uZulu kodwa ukhona ukuthi azimele yena yedwa ekuthini konke akuthatha kwenze kube ngokwakhe. Umnumzana Milton Ncube esinye njalo isakhamuzi salindawo uthi okwenzakala e-Atherstone kavumelani lakho ngitsho la kancane. Mina njengesakhamizi se-Atherstone amphatheki ngokwenzakala ngale okwakuhlala khona umlungu esasuswa khona ngomthetho ukuthi umlungu asale thina siye kulelinye iphetsheya ngoba injongo yethu sasijonga ukuthi silime irrigation sifuye izinkomo zethu laphana kube le food security. Kodwa isimanga ukubana kathesi abanye bethu lomunye wedale leParliament osimeleyo yeba sebesithathela indawo leyana bathi umlungu akasule. Kodwa thina yithi okumele siqale ukuyilawula indawo ngoba saqala ukuhlala kuyo. Kwenza ukuthi siphathise uZulu ngokudla ukuthi ama youth athole okwenza angayi ngaphandle kwelizwe kodwa akusiphathi kwaba abakwenzayo. Umnumzana Hopewell Bhebhe omunye umhlali we-Atherstone eTangaugwe uthi kulempahla abazinikezwa nguDarren ngesikhathi behlaliswa kutsha esezanyamalalela ezandleni zomunye owabelwa indawo nguNkomo. uNkomo yena uthi ulencwadi emvumela ukuhlala e-Atherstone njalo labo abathi usethumbele lipulazi balamanga wakhuluma amagama aqatha ethuka esingeke sawasakaza. Abahlanu asebezihlalise epulazini ngokusebenzisa incwadi zamanga ngu-Andrew Langa, uMaluleki Nkomo,
Umqondisi Sibanda ose-South Africa uZenzojele umanyamalisa impahla ezanikwa izakhamizi nguDarren uSibusiso Ncube umnawakhe kaSikomichi weGwanda ongutshalimani kwezomhlabathi kunye loSheila Nazombe emele uLanga. Phakathi kwezakhamizi ezili-102 ezili-12 zibikwa zizaxotshwa nguNkomo labanye bakhe. Izakhamizi zithi zisalinde uMnumzana Kembo Mohadi ukuba azoxazulula udaba lolu ngoba uNkomo labanye bakhe baqamba amanga ukuze bathole incwadi ezibavumela ukuyahlala epulazini leli. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.